kuće skroz ovamo, to su zvani mezarnici. I to smo koristili za odigravanje treninga i ovako, i okupljanja omladine. U međuvremenu je napravila se pijaca, skratilo nam je to, tako da smo na ovom manjem prostoru počeli i redovno smo, svaki dan je to bilo, jedino utakmica. Ako je nekad, onda se ide na utakmice i tako. Uglavnom, ovaj prostor je skroz sve do tamo onog puta, do raskršća, to je zvano Greblje. I tu su generacije i generacije podigla. Ja ne mogu nabrajati po imenima, zato što je to ima i preko 600 po mom. Ali mogu, na primjer, Zukići, ovi Lasci, dole, Kuželji, Kalići, Mugići, tako se zovu ta porodice, ali ima i po 5 u jednoj porodici. Tako da ja, kad kažem to je punim srcem, mogu da kažem da je odavde počeo i Podgrmeć. Zato što Podgrmeć 44. prvu je utakmicu odigrao ovdje, na ovom terenu Mahalskom. Poslije toga mi smo formirali onda tu Slobodu, to je bilo možda 78. godine otprilike, kako ja znam. I ja sam tu prihvatio kao prvi trener da budem. Mogu da kažem, nije bilo lako sakupiti, jer tu je mnogo bilo oni koji su volili ovako i mali popis, ali ja sam ipak sabrao i oni su dovolili fudbal i tako da su nastavili. Uglavnom nastavili su i dalje između sebe, između Mahala, mislim ovih predjela. Baš Kuželj Hamdija, on je imao svoju ekipu, mi smo imali ovu svoju, tako da igramo tu, bilo publike možda i 100-150 mjesta dođe da gleda te utakmice. Mogu da kažem da sam stvarno uvijek volio sa tom omladinom, nikad nije bilo svađe. Nikada. Svađe nisam ja to dozvolio. Ja sam odmah znao napustiti, oni su mene volili. Ako neće Živa da igra, ali mene zovu Živa, inače sam Karabeg Mehmedalija, ali zvani Živa, ali ne zna niko mene kao Mehmedaliju, neko kao Živa. I tako da sam ja smirivo, a pomagali su mi tu u tome i ovaj Kalić. Kalić ovdje što je ovdje i ne znam kako je ovaj Kalić ime, ovome Kalić što je bio ovdje glavni. Kalić ovaj što je bio glavni. Miđo. Miđo je meni isto, a? Mirđe ti meni valju, dođe Bejdo, na primjer, naljuti se, hoće da leti na mene što ja tražim od nje da oni igraju onako kako treba. Ne svi se svađati. On pođe na mene, odmah brat na njega i tako da se to smirivalo, nikad nisam bio u nekoj opasnosti. Jer bilo je toga da sam ja njih natjeravao ono što oni nisu znali, ja njima kažem. Moraš kondiciju prvo imati, svaki sport, za mene i po meni, bez kondicije nema sporta. A sport je za mene jedno opuštanje. Da, na primjer, čovjek ne znam kako ima kod kuće neki neprilika i to ovdje baci se, bilo košarka, nogomet, ja sam taki bar, tako sam 100 puta znao sebi dođem, šta da radim, odem na igralište među ovu mlađu raju, ja sam opušten.